Jotono lamsuko secret library channel norjoto Simonson ankana tini hor kutuko eba hor duita kahiroko India Army Pakistan attack khaimani aunor koine khanaka tini hor duita kahiroko chini India force rock air strike by Pakistan total 9 missile drohoroi attack khakya I attack khalatini 3 jon ka Pakistani bolong borok ni langma ar kahani ko kasai tongu on news update mani norok bahayang jaka communication sana tapukti phadige jeng tabuk tini horo India army rok eba jini India ni force rok bahake air strike by missile charge Pakistan attack khakya tei tangi attack khajaka joto kahamke saiman lain Laithangsak 22 April salmari Kashmiri Pahalgam berna thana Indiani total 26 jon borok botharjaka Pakistani bolong borok bai tei a Pakistani bolong borok Indiani borokno bothari paimiya kolo je botharjana ni bihingno saiklanka India o thangai norni Prime Minister Narendra Modi no thangai saidi atike je bothare Pakistani bolong borok saiklanka thainyani bihigrono a bagi je thainero ni bihig India o kiplei phaipro Prime Minister Narendra Modi bo joto kubui ko khanai samani belani bukha duku nangjaka or Joli mabo phaijaka o sabijon bothar jamani kokno khanawui and amo jotoni action nana bagino Prime Minister Narendra Modi laithangsa salrogo central o tongnai joto minister bai meeting khakya plus Indian force haikaba army rok bai bo गोबांमा मीटिंग खाइबामा याकोलो पाइथेको कासा मिशन नाम लाखिया आमोखा ऑपरेशन सिंदूर आवनर कोइना खनाका अ मिशननि मुंगखा ऑपरेशन सिंदूर ताबो ऑपरेशन सिंदूर तामा आवनो सबा शुक्रबार छाना थांके लाथांजाक 22 हाइगाव 22 तारिख अप्रैल सालमारि काश्मीरी पहलगाम टोटल 26 जन चला बथार सके ओला बरनि बिहिक जतो गोपालि सिंदूर सिकागै खिबिना नांखा एबा रान्दिएंगै थांबाक्या आजरा बसाय थेजारावनि बिहिक बोसोरसे बोखा खस्थ दुखु ओंखाना अ गोपालि सिंदूर सिकागै जानिजा बसाय जानिजा बोखानि बर याकर हरमा बगै बरनि कंनो वान सुगिनो जतो रेवेन्स नाना हनैनो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कताल मिशन खलाकिया ऑपरेशन सिंदूर मुंगै माने आमतेबो चिगनसा कबाय साना थांके एबा सबायै एकदम चिगनगा साना थांके बनि गोपालि सिंदूर सिकाग्रिमा काहाय नरनि गोपालबो बिरमान फानै हिनै Pakistani bolong borong चिकनसे मेसेज रहरमने एबा ककसरमने कलाइजगु खाखलायचिनि भिडियो नायतनि जतो तरा बाइतते मनासं ऑपरेशन सिंदूर तामो तांगे अमिशन खलाइजके जतो साइमन कना हनै ओके फाटिते साचिने मेन टपिको Prime Minister Narendra Modi bising kebama force of a meeting khai Operation Sindur mission bagi army rono ready khlai toni ribakya and hor dutao hinkeno Indian force of air strike by kuzuk saga birlane changhate kuzuko kasa direct Pakistan area o haboi total 9 jaga missile charma bai a 9 jaga no missile phatoi kebama borno sak dokuman kahane ko kasai tongu Tei on 9 jaga attack khajamani amosto Pakistani bolong borok toma jaga eba Pakistani bolong borok ni kemo simise attack khajaki tongo haipono Pakistani police army eba ke normal borok toma jaga mungsapone attack khajaya ko sudu je jaga bolong borok tongi camps nam tongo a 9 kemo simi tabosu jora air strike by attack khalajaki tongkha आरोनि बिसिंगो एकदम मेन रकंखा मोरिटकी बहावलपुर कोटली मुजफ्फरबाद आमनकारी तेबतंगो नरक डिस्प्ले मैप बो नुकी मांखना ताबुक जे इंडियानि बखाटे एयर स्ट्राइक बाय मिसाइल द्रहरे पाकिस्तानी नयता जाका अटैक खाजक तमनि ओकलगो मेन रीजन आमनो इंडियानि फोर्स अफ ताबुक ते शिरिं सुबके तंगलिया जिनि इंडियानि बरकनो बुजे सपनो साक नांगिया खलाके जों आमनि रेवेन्स नाना बगे ऑलवेज एनी टाइम रेडी एग्जैक्ट जिनि इंडियानि बॉर्डर बिसिंगो पन अंथों एबाके पाकिस्तानी बॉर्डर बिसिंगो पन कलाइ तंसितों जों ते बुनो नासिगे शिरिं सुबके तंगिया एक्शन नाना बगे जों रेडी एग्जैक्ट ते अ टारगेट खाइमनि ताबसुक जराते पाकिस्तानी bolong borok toma jaga simi attack khajagi tongo aroni police army or normal tongne lukurongni sako mungsa action naharja kala khनै ताबसुक जरा इंडिया फोर्स नि बखरि साकला जकी तंखा आमंका ऑपरेशन सिंदूरनि मेन कक दिनै 7 अप्रैल सालमारि हरकुतुको चिनि इंडिया फोर्स ऑफ एयर स्ट्राइक बाय नोटे मिसाइल सारको पाकिस्तानी नोटा bolong borok केमो अटैक खाइमनि फुल A to Z एक्सप्लेन अ अटैक खलातिनि पाकिस्तानी bolong borok गोबामनो साक दुखु मानका बाक्साबो लांमा सका हाइपनो पाकिस्तानी गभर्नमेन्ट बखाखै आमनो सोशल मीडिया रिना बगे आ जोंनि लुकरनो मथाखै तनि रजाका हने कका सजा and Indian kubama army force of chini Indian kubama lukono tabo ko kasari tongo norok chini India army ti force ni samung movement nanya musung jodi musungo hinke police ke norok chini army ni jese information manpana social media wo video ta sarudi reels sokta khaledi
because norokni video sarmani bisingtipano chini enemy abake dusman rok chini chikon information mani mano abagi social media o chini India army haikwa force ni mungsa sapano update man khanke o update information o tar lagi social media o honei Indian army haike force o tabuk jotono sakalai rikha Fiaba Indian force haikaba army rokse Pakistan o attack khlai tongka hankai tabuk Pakistani lukoi eba aroni government o tongnai rok tamo wansuk tong amono bo update jeng rurinai amonka Pakistani prime minister Shehbaz Sharif tini horkutuko India be note missile rui attack khaijamiya golo Pakistani prime minister reply rikha gunda soitanok chini pasta location jagao attack khaike tini horo amoni answer jengno rinai Pakistan by Indian kasara war kotor ebake jutto kotor engi mano chini joto Pakistani lukorok te army robo tabuk joto krake ready inglajak te abuti gunda soitano bahake deal khane bahake control khane jeng Pakistan kahamkene siwo semono jeng kuni dino boni mission complete engrina Riglak ama haki Pakistani prime minister Shehbaz Sharif reply rikha India by attack khaijamiya golo and abuni olono Pakistani Islamabad joto office school college rok bahano of the gugai rijaka Pakistani prime minister ni bekhakti amaka tini 7 April salmari horkutuko Pakistani bolongborok thoma jaga India force of air strike by missile charwe attack khamni full update khakhlai joto chini video naitone dara baitulte munasong pulen smi pati jora kahamke nayi bujiman khana hane jodi bujima eka communication sari jingnor komano reply rena chaitonai video no chas tongkhake share khati next video datino phaitongo hambai